ሰላም የማዳም ቅመሞች፣ ዛሬ እንግዲህ በቪዲዮ መጥቻለሁ። የምስራች ይዤ ስለሆነ የመጣሁት በቪዲዮ ልምጣ ብዬ በቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ማለት ነው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የማዳም ቅመሞች የምስራችሁን ቀድሜ ልንገራችሁና ቀጥታ ወደ ዜናው እንገባለን። እሺ፣ ዜናውን ደግሞ አረብኛ የምትችሉ ልጆች በአረብኛው ታዳምጡታላችሁ። ምን አለ መሰላችሁ፣ ህግ ተቀይሯል ሳውዲ ላይ። ሳውዲ ሁሉም ጋር በሆነ በሉ። በእውነት ይሄ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ ኮንትራት የምትሰሩ ልጆች ከዚህ በኋላ 2 ዓመት ስትጨርሱ ማለት ነው ማዳሚቷን ማስፈቀድ አይጠበቅባችሁም። ይህ ማዳሚቷ ወይም ደግሞ ያሰራችሁ ፍቃድ መጠየቅ አይጠበቅባችሁም። ቤት የመቀየር መብት አላችሁ። መሳፈርም ከፈለጋችሁ የመጠየቅ እንትን የለባችሁም። በኤሌክትሪክ በምን ልበላችሁ፣ በእነሱ ሲስተም መናገር ብቻ ነው የምትችሉት። አሁን ዜናውን በደንብ ታዳምጡታላችሁ። ሴት ሰዎቹን ላሳፍሩኝ ልሳፈር ምናምን ብላችሁ ሳትጠይቁ ማለት ነው፣ ሳትጠይቁ ቀጥታ አፕ አለ። በዛ አፕ መሳፈር እንደምትችሉ ለሀገሪቱ መንግስት ነው የምታሳውቁት። አለቀ። ከዛን ይደርሳታል ሴትዮዋ ማለት ነው። እናንተ ለሴትዮዋ አሳፍሩኝም አላስታሳፍሩኝም የመጨቃጨቅ አሁን ይሄ ነገር ይሄ ህግ በጣም ደስ ይላል እና ለመናገር ከሆነ እና ሳትነግሩ ቀጥታ በሲስተሙ መሰረት የመሳፈር መብት አላችሁ። መሳፈር የምትፈልጉ ቤት መቀየር የምትፈልጉም እንደዛው 2 ዓመት ግን ግዴታ ትጨርሳላችሁ ኮንትራታችሁ ማለት ነው። ግዴታ ነው እሱን ሳትጨርሱ መቀየር አትችሉም። ግን ሰዎቹን ማስፈቀድም አይጠበቅባችሁም። 2 ዓመት ከጨረሳችሁ በኋላ ሴትዮዋ ፈቀደች አልፈቀደች፣ አሳፈረችኝ አላሳፈረችኝ፣ በፊት አሁን በግድ ነበር አይደል የሚያሳፍሩት። አሁን ይሄ ነገር ቀርቷል። ይሄ ነገር እንዲቀር ነው። መስራት ስትፈልጉ ትሰራላችሁ። ቤት ቀይራችሁ፣ ይሄ የእናንተ ፍላጎት እንጂ ያሰሪቷን ወይም ደግሞ የከፊላችሁን ፍላጎት አይደለም የሚጠይቀው፣ የእናንተን ፍላጎት ነው። ሁሉንም እያነበብኩ ልንገራችሁ። ቆይ እያነበብኩ ልንገራችሁ። እሺ፣ ያው እንዳልሳሳት ማለት ነው። ለዘበር ዜና ይላል የ2 ዓመት ኮንትራት አጠናቀቁ ይላል። የ2 ዓመት ኮንትራታችሁን ካጠናቀቅሽ በኋላ እንግዲያውስ አሁን ነፃ ኖት። በቃ ተነቡታላችሁ ስለቀው ከጎን ሳድርገው ማለት ነው። ከእንግዲህ በአሰሪ ጫና መሰቃየት አበቃ፣ አለቀ። እንደፈለጋት 4 ዓመት ስሪልኝ ከዛ ለቅሻለሁ ምናምን 2 ዓመት ጨምሪ ምናምን እዚህ ጋር አይሰራም። እሺ፣ የኮንትራት ጊዜውን ሲያጠናቅቁ አሰሪው ወይም ከፊሉን ፍቃድ መጠየቅ ሳያስፈልጎ ያለምንም ክልከላ ወደ ሌላ አሰሪ ስራውን መቀየር ይችላሉ። ያለምንም ክልከላ። ሴትዮዋ ከለከለችኝ፣ ይሻለችኝ፣ ፈቀደች አልፈቀደች አይመለከታትም። ከሴትዮዋ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ከጨረሳችሁ 2 ዓመቱን ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ሀገሮ ለመጓዝ ከፈለጉ ለመጓዝ ከፊሎን ፍቃድ መጠየቅ አያስፈልገንም። እሷን ወደ ሀገሬ ልሄድ ነው ፍቃጂ ምናምን አያስፈልግም እሷን መጠየቅ። እሺ፣ በኤሌክትሮኒክስ ሲስተም በአፖች ማለት ነው። እሺ፣ አሰሪውን ማሳወቅ ብቻ በቂ ነው። ይህ ለሁላችንም ትልቅ እፎይታ ነው፣ በጣም ትልቅ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ የሆነ ነገር ይመጣል ብዬ ነው የምገምተው። መረጃውን ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች ሼር በማድረግ አዳርሱ ይላል። ለማንኛውም ማለት ነው ማሳሰቢያ ይልና ይህ መብት ተግባራዊ የሚሆነው የኮንትራት ግዴታውን ሲያጠናቅቁ መሆኑን አይዘንጉ። ገብቷችኋል አይደለ? ይሄ ኮንትራት ደጋግሜ የምናገረው ነገር ነው። ኮንትራታችንን ስንጨርስ 2 ዓመት ስንጨርስ ማለት ነው ያለ ግዴታ እንዳታሳፍረን ወደ ሀገር። ብዙ ልጆች እኔ ስለማቅ ነው ብዙ ልጆች ሳውዲ ላይ መስራት እየፈለጉ ቤት ማስቀየር የማይፈልጉ ቀጥታ ነው ማሳፍርሽ እያሉ የሚያስፈራሩ ምናምን በጣም ብዙ ማዳሞች አሉ። እነሱ ነው የሚመለከተው። እሺ፣ ይሄ እንትን ያለ ምንም እነሱ መጠየቅ አይጠበቅባችሁም። እንደ በፊቱ አይ ኤርፖርት ወሰዱኝ እኮ ሊያሳፍሩኝ ነው ምናምን የመሳፈር አልፈልግም። ይሄ ነገር ይቀራል። ገብቷችኋል? እና
እውነት ትልቅ እፎይታ ነው። በጣም ትልቅ እፎይታ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዜናውን ታዳምጡታላችሁ። አዳምጡ። ስለእናንተ ደግሞ ለመረጃ በረንብ እንዲቀላችሁ ማለት ነው። በስምምነትም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በስምምነት ሴትዮዋ ስትፈቅድ 2 ዓመት ሳይሞላችሁ ሲቀር ከሆነ 2 ዓመት ሳይሞላችሁ ግን ሴትዮዋ ከፈቀደች፣ ካልፈቀደች ግን ይሄንን ማድረግ አትችሉም። ለነገሩ ይሄንን የምታውቁ ነው የሚመስለኝ። ለማንኛውም እስቲ ዜናውን ከመጀመሪያው ጀምሮ እናዳምጠው። سلام نولي. حيز التنفيذ في السعودية بدءا من اليوم ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل في المملكة. المزيد عن هذه المبادرة غيره. دعنا نتابع حمود في هذا المزيد مشاهدينا. إذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت بالفعل في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. هذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وكذلك تمكين وتنمية الكفاءات البشرية. وتقدم المبادرة كذلك خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وتحدد المبادرة كذلك آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار وكذلك الضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة. هذه الخدمة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا أيضا من دون اشتراط موافقته. وتقدم المبادرة خدمة تتعلق بالعقود القائمة وكذلك المنتهية والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم. حيز التنفيذ في السعودية بدءا من اليوم ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل في المملكة. المزيد عن هذه المبادرة غيره. دعنا نتابع حمود في هذا المزيد مشاهدينا. إذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت بالفعل في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. هذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وكذلك تمكين وتنمية الكفاءات البشرية. وتقدم المبادرة كذلك خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وتحدد المبادرة كذلك آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار وكذلك الضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة. هذه الخدمة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا أيضا من دون اشتراط موافقته. وتقدم المبادرة خدمة تتعلق بالعقود القائمة وكذلك المنتهية والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.